Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pazari ahanbada maruiba pau. Ayushman Bharat Health and Wellness Center ki operationalization amasung teleconsultation ki khutangda layengba ngamba Health and Wellness Center khwaidaki yamna leiba apikpa rajyasing ki manungda Manipurna makok oire. North East Festival ki tarasuba edition thas ki kulhumdoida Delhi ki Jawaharlal Nehru Stadium da horagani. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Maharashtra ki Nagpur amasung Goa da chakwat thawrang ki project sing kharagina jatra hungani aduga kharagina sangagani. Himachal Pradesh da Rajya ki Congress President Sukhwinder Singh Sukhu ngasi Mukhyamantri oina wasak lauragani. Gujarat na Bhupendra Patel hayeng Mukhyamantri oina wasak lauragani. Ayushman Bharat Health and Wellness Center ki operationalization ki target phangbangam kiba amadi teleconsultation ki khutangda layengba ngamba Health and Wellness Center khwaidagi yamna leiba apikpa rajya singgi manungda Manipurna makok oire. Uttar Pradesh ki Varanasi da ngarang pangthokkiba thoramda mana adu rajya ki Haksel Mantri Dr. Sapam Ranjan amasung State Mission Director Dr. Somojit Ningombam da Kendra ki Haksel amasung Imphal Mantri Manchuk Mandapia na khusinaki. Mafam adura pangthokpa numit nini ki oiba Universal Health Coverage Day ki thoramda leibak asigi tungan pa rajya singgi Haksel Mantri singgi oiba mifam chu pangthokli. Ayushman Bharat Health and Wellness Center asi leibak asigi miyamda Haksel ga mari leinaba ana layeng ki thabak telemedicine ki khudrok jaba panghanna bagi damak English ingani kunmathoi da hodokhibani. Mission asigi makada leibak asigi tungan pa rajya singgi jila khudingmakta Health and Wellness Center sing hangdokpaka loinana mioi koti kunmanga da primary healthcare service phanganaba pandam thamli. Jammu Kashmir Ayushman Bharat Health Account ID Generation da ahanba mana phangle aduga Delhi Consultation dana anisuba mana phangle. Rajya sigi oiba achumba electoral roll puthoknapagi matangda Mukhyamantri Nongthombam Biren Singhna mari leinaba official singga wa khanakre. Mukhyamantri na sabapati oiduna ngarang Imphal da leiba mahaki secretariat da Rajya sigi district election officer oidiba deputy commissioner sing amadi sub divisional officer singga pangthokhiba mifam aduda Sri Birena officer singda achumba electoral roll puthoknaba thabak laukatnaba khanganki. Mifam aduda tungan ba hiram kaya marumki matangda su khanaki. Electoral roll da sasinaba mingsing hapchiliba adu lokthoknaba Aadhaar ka samnahanabagi sang hengathanaba na chingbagi matangda su khanaki. Rajya sigi asyangba mising khangdoknaba census report na hongna na yengsinbagi wafam su khanaki. Awang nungpok lamdamgi Rajya Nipan ki tungan pa punsi mahing Sanskriti hongna lonchet utpa amadi lamkoiba miyamgi pukning singsinpam ama oiriba North East Festival ki tarasuba edition thasigi kulhumdoida Delhi ki Jawaharlal Nehru Stadium da horagani. Festival asigi chief organizer Syam Kanu Mohan Tanahai numit mari ni chumna chathakadaba festival asi Kendra ki Culture Tourism amsung Development of North Eastern Region Donor Mantri G Kishan Reddy na haudokani. Festival asida lamda masong ki oiba tungan pa makal ki chinjak sing khucha haiba ki pothok sing jago isai amade sanskriti ki oiba thauram kaya utkani. Amaromda Nagaland da numitarani sumna chatharakpa Hornbill Festival ngarang loisinkhre. Thauram tuda wangang bada Supreme Court ki Judge Justice Sanjay Kishan Kaul na hai. Nagasing asi santi pamjaba makhoi ki oiba top sanskriti amasung hauna lonchet ngakna nungsi janana punna hingminaba pamba kanglup amani. Mahakna hai Nagaland asi malemgi amadi lebak asi oiba tourism ki mekta yawba ngamlakli masi rajya asi ki sakhotpagi maikaida thangjinba khongthang amani. Thauram tuda wangang bada Nagaland ki Mukhyamantri Naiphiu Riwona hai Hornbill Festival asida rajya du ki tungan pa tribal kanglup sing sarkar ki bibhag sing NGO sing karbawala sing entrepreneur sing artist sing yauna pumnamakna amata oina pangthokminaba ukhi. Guwahati ki Gita Sil Ambari da sauna mai chakpagi thodok amada yum kaya mai chakhibaga loinana mal sang kaya amangata thokle. Mafam aduki police ki pauna hai thokdo aduda misimina thokibagi pauti leite. Mai chakpa aduda gas cylinder kaya marum pokai rakhi. Tabiriba pawasi Akisbani Imphal dakini. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Maharashtra ki Nagpur amasung Goa da sakwat thawrang ki project kaya gi jatra hungani amasung sangagani.
प्रधानमंत्री नागपुर लुपा कोटी 85,000 रोमगी प्रोजेक्ट खरगिना जात्रा हुनगनी अदुगा खरगिना संगागनी हौजिंग हाकी ममांगदा प्रधानमंत्री नागपुर रेलवे स्टेशन वंदे भारत एक्सप्रेस लमथाकी प्रधानमंत्री नागपुर मेट्रो फेज 1 चु लेबाकी मियामदा कथोकी मसी लुपा कोटी 9,900 हेन चंगना साबनी श्री मोदी लुपा कोटी 6,300 हेन संगदबा नागपुर मेट्रो फेज 2 की जात्रा सुहुनकी प्रधानमंत्री किलोमीटर 100 सांगबा नागपुर अमसुंग शिरडी समनहलिबा समुद्री महामार्ग फेज 1 चु संगाकी किलोमीटर 7 सांगबा एक्सप्रेस वे असि लेबाक असigi ख्वाइदगी सांगबा एक्सप्रेस वे सिंगी मनुंगदा अमनी अमसुंग मसीना महाराष्ट्र की जिला 10 फाउनु चटकनी मसी लुपा कोटी 50,000 रोम संगना साबनी लेबाक असigi हक्सेल की इंफ्रास्ट्रक्चर फगदहनबगी पांदमदा प्रधानमंत्री एम्स नागपुर सु लेबाकी मियामदा खुसीनगनी प्रधानमंत्री इंग 2018 की जुलाई थादा हॉस्पिटल असि जात्रा हुनखिबनी एम्स नागपुर असि लुपा कोटी 1,935 हेन चंगना साबनी नागपुर पांथोकपा मियामगी थौरम अमदा प्रधानमंत्री लुपा कोटी 1,900 हेनबगी रेल प्रोजेक्ट सिंगी जात्रा सुहुनगनी महागना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ की जात्रा हुनगनी अमसुंग सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट अमसुंग कंट्रोल ऑफ हेमोग्लोबिनोपैथी सु संगागनी गोवादा श्री मोदी लुपा कोटी 2,450 रोम चंगना साबा मोप इंटरनेशनल एयरपोर्ट संगागनी एयरपोर्ट असि प्रधानमंत्री इंग 2013 की नवेंबर थादा जात्रा हुनखिबनी महागना गोवादा नेशनल आयुष इंस्टीट्यूट अहुमसु संगागनी हिमाचल प्रदेश राज्य की कांग्रेस प्रेसिडेंट अमसुंग ताम मरिरक एमएलए ओइन कारकलबा सुखविंदर सिंह सुखु हौजिक हाकी मतुंगदा राज्य अदुगी मुख्यमंत्री ओइन वासक लौरगनी ऐतिहासिक ओइरबा सिमला की रिस मैदान पांथोकपा थौरमदा श्री सुखविंदर सिंह मुख्यमंत्री अदुगा मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री ओइन वासक लौगनी राज्य की मंत्रिमंडल कोन चाउथोकनी हारी श्री सुखविंदर सिंह ngarang राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का राजभवन उनदुना अनौब सरकार सेमनबा दाबी तौखी गुजरात थंगना थंगना अनिरक सुबा ओइना भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री ओइरकनी वासक लौबगी थौरम हयेंग पांथोकनी गांधीनगर ngarang डोल की लुचिंगबसिंग राजनाथ सिंह अर्जुन मुंडा अमसुंग बीएस येदुरप्पा याउना पांथोखिबा नौना खलबा एमएलए सिंगी मिफमदा श्री पटेल बो बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की लुचिंगबा ओइना खनखिबनी मिफम अदुगी तुंगदा श्री पटेल राज्यपाल आचार्य देवव्रत का राजभवन उनदुना अनौब सरकार सेमनबा दाबी तौखी गांधीनगर की हेलीपैड ग्राउंड हयेंग महागना राज्य अदुगी 19 सुबा मुख्यमंत्री ओइना वासक लौगनी वासक लौबगी थौरमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमसुंग गृह मंत्री अमित शाह चु सरुक यागनी बांग्लादेश विरोधी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की एमपी 13 मकफम थादोखरे ढाका पांथोखिबा रैली अमदा बीएनपी शेख हसीना सरकार पॉइंट 10 यावबा चार्टर अमा थागतखी युमसकैसा नुमिते थोखिबा खुथोकनबगी थौदोक अदुगा मरी लेनना बीएनपी बु सगतबा मियोय कया पुलिस न फाजिनखिबनी खुथोकनबा अदुदा मियोय अमा सिखी अदुगा पुलिस की यावना मियोय कया असो अपन नंखी कतर न युम्बु ओइदुना हौजिक चथारिबा फीफा वर्ल्ड कप मोरक्को अमसुंग फ्रांस सेमीफाइनल संख्रे ngarang numidang sanakiba quarter final match मोरक्को न पोर्टुगल बु पांजेल अमा सिनोदा थोइतुना सेमीफाइनल संखिबनी अटोपा क्वार्टर फाइनल मैच अमदना फ्रांस न इंग्लैंड बु पांजेल अनि अमदा माइथिबा पीदुना सेमीफाइनल संखिबनी अहानबा सेमीफाइनल थाजिगी 13 अर्जेंटीना गा क्रोएशिया गा सानगनी थाजिगी 15 मोरक्को अमसुंग फ्रांस अनिसुबा सेमीफाइनल दा सानगनी अरुबदा मरुइबा पाउ अमुक हन्ना आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की ऑपरेशनलाइजेशन अमसुंग टेली कंसल्टेशन की खुटांगदा लायेंग बंगंबा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ख्वाइदगी यामना लेबा अपिकपा राज्यसिंग की मनुंगदा मणिपुरना मकोक ओइरे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की 30 एडिशन थासगी कुलहुमदोइदगी दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दा हौरगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी महाराष्ट्र की नागपुर अमसुंग गोवादा चाकोय थौरांगी प्रोजेक्ट सिंग खरगिना जात्रा हुनगनी अदुगा खरगिना संगागनी अमसुंग हिमाचल प्रदेश राज्य की कांग्रेस प्रेसिडेंट सुखविंदर सिंह सुखु ngasi मुख्यमंत्री ओइना वासक लौरगनी गुजरातना भूपेंद्र पटेल हयेंग मुख्यमंत्री ओइना वासक लौरगनी पाउ